Barabara cia ituura ria Marioshoni kaunti-ini ya Naikuru itire na ngũrani na mĩgũnda na wekinyia guku kirekera kunyita ũgeni nĩ barabara thuku. Arimi mwena ũyũ makoretwo magitara hathara kumana na guthuka gwa barabara, kuona guthuka gwacio gutimahotithĩtie gutwara magetha mao thoko. Ukiona hii area ni cash crop. Ukiona watu wengi wanapenda tu kupanda viazi, mara carrots. Sasa kutransport ni shida. Sasa hii viongozi wenye wanachaguliwa wakitusaidia tu kuunda hiyo barabara italeta manufaa kwa hii jamii. Kuringana na Muingi, hĩndĩ ĩrĩa mbura yathandana nĩrĩo mĩthiĩre ĩritũhaga ona makiria kuri onjoria ĩrĩa mathiaga kuonjorithia indo ciao kũndũ gũtiganĩte. Anaweka anatengeneza kidogo na wacha. Tukipiga kelele wanarudi wanatengeneza kidogo na wacha. Hivyo hivyo. Hatuna usaidizi yoyote. Na kusema ukweli tunachagua na tukatai. Na tunaomba warudishe mawazo atukumbuke jamii. Guthuka gwa barabara ĩno nĩ gucungiririe aikari aya kũihũrwo nĩ marakara, ũndũ ũrĩa maugĩte matũrĩte mereirwo guthondekerwo kĩranĩro kĩrĩa gĩtahingaga. Maneno ya barabara imekuwa too much. Tumeimba, tumechaguana na tunalia hii barabara. Hatusikizwi, tuseme ukweli. Hii ni kama barabara ya lunch. Wakitaka pesa wanaanza kuongea juu ya hii barabara. Kujifanya kama anatusikia. Anatengeneza kidogo na wacha. Riu ni moriti thirikari ya kaunti kuingirira ndeto ĩno na kumakira barabara njega iria mereirwo na kumahotithia kumeria magetha mao na kumahudhiria mithiire. Kabisa serikali yetu kama ako na uwezo kabisa atuangalilie, sababu barabara yetu hakuna pitiki. Tukitaka kutoa viazi hapa tunatoa na pikipiki na hiyo ni gharama nyingine. So ile gunia moja tunalipisha bei ya chini. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.